Pomaže Bog, braćo, ja se zovem Aleksandar Pejanović, dugogodišnji sam reprezentativac Jugoslavije u boksu i imam visoku poslovnu školu i potičem iz ugledne porodice. Zbog toga što mi mediji nisu dozvolili da u javnost objelodanim ovu istinu, došao sam na ideju da putem interneta i u privatnoj režiji izdam ovaj snimak da bi javnost mogla da zna u slučaju da mi se desi nešto, da se nenadano razbolim ili da mi padne pegla na glavu i tako dalje. Zato, pošto vidim da mi se čitava država okomila na mene i već su počeli da pritiskuju i moje drugove koji su mi najbliži, koji mi dolaze ovdje da me obilaze i da mi donose hranu. Ja sam prije 7 dana izašao iz MUP-a posle 48 sati mučenja i prave inkvizicije kao u mračno doba srednjeg vijeka. Znači, policajci su ili parapolicijske formacije mene zatvorili u betonjerku, gdje su ugasili svjetlo i ulazili da me brutalno muče i da pokušavaju da mi unište život na način što su me udarali po svim vitalnim organima dugo vremenski, probali su da mi odbiju bubrege i tukli su me bejzbol palicama, pendrecima, čizmama i ostavili su me tako da 26 sati ležim u betonjerci koja je u tom trenutku bila sva prekrivena mokraćom i vlagom. Ja sam ipak smogao snage da tih 26 sati ne ostanem da ležim jer sam znao da neću preživjeti. I onda sam tako izranjavan od batina šetao, pa birao mjesta koja su najsuvlja na beton, da legnem onda, pa onda opet ne smijem da zaspem jer znam da ne mogu da zaspem, jer ako zaspem da sam gotov. I tako sam nekako izdržao tih 26 sati posle strašnih batina. Znači, ponavljam, bavim se 15 godina boksom i bio sam jedan od najboljih boksera svih vremena crnogorskih. Ja za čitavu karijeru nisam primio 10% batina koliko sam dobio u betonjerci. Nakon tih 26 sati oni su me pozvali da izađem u ćeliju da odmorim. Ćelija ima jedan drveni mali krevet za ljude koji ne znaju, dok betonjerka je prostorija gdje nema niđe da se legne bez na beton, koji je sav vlažan i koji je bio kao pripremljen za mene sav ispišan i posran. Ja sam otišao, taman kada je počeo da me vata san, oni su me ponovo probudili i poveli u betonjerku, gdje su onda ugasili svjetlo i onda polako, posle sat vremena, znači nisu odmah ušli za novo prebijanje drugo, nego sam slušao kako zveckaju metalne poluge kojima će da me udaraju i ta njihova priprema, stavljanje fantomki, znači u jednu ruku imaju jak snop svetlosti, neke jake baterijske lampe, u drugu ruku bejzbol palica ili pendrek. Znači, nakon toga ja sam znao da što me čeka, nisu me uplašili zato što sam vjernik, kao što ih se sad ni najmanje bojim, čak su mi još više smiješniji od odvratniji. Oni su ponovo ušli, nisam se branio, uzeo sam u brojnicu, što je poklon jednog svetog čovjeka, država sam je, stavio sam u dupli dekun, što sam naučio u boksu i tako sam trpio batine, sve dok nisam opet izgubio svijest, gdje su me ponovo opalili po 50, 100 ili ne znam više koliko brojeva, špiceva i pendreka po glavi i po bubregu, nadajući se da će potpuno da me unište. Mislim, ja njih u stvari teretim za pokušaj svirepog ubistva. Znači, teretim prvo Mila Đukanovića, Ranka Krivokapića, Beljovića. Znači, svi su bili upoznati što se tiče mog problema. Niko nije mogao, niti smio, ni da priča sa mnom. Jedan policajac me, kad su me drugi put prebili, razvalili, kad već nisam mogao da pomjeram prst, nego sam ležao u betonjerci nepomično. Baš nisam mogao da se pomjerim. Oni su onda došli, vjerojatno su se prepali da ću da umrem i podigli me i ponijeli nazad u ćeliju. Da bi me ovaj policajac, dobar jedan čovjek, pitao: Saša, brate, možeš li, kako si? Ja mu na to nisam odgovorio ništa, pogledao sam ga,
On je rekao, molim te, nemoj da pričaš nikome da se priča s tobom. Znači, doživio sam torturu kakvu ne bi doživio ni u jednu drugu zemlju. U Albaniju zbog Kosova, da sam napravio istu stvar, ne bih doživio takvu torturu kao što sam doživio ovdje. Hoću da napomenem da su moji svi iz Crne Gore, da potičem iz ugledne porodice gdje su svi bili na svako ratište. Moj džede dolazio iz Amerike u Crnu Goru da bi ratovao i u Prvi svjetski rat i u Drugi svjetski rat. Moj prađed je poginuo na Skadar, nosilici smo obili se medalje, moji predci. I ja imam puno pravo da živim u ovu zemlju kao Srbin i da javno ispoljavam svoje negodovanje o sramnoj odluci Kosova, o sramnoj odluci priznavanja nezavisnosti Kosova, koju je priznao Milo Đukanović u kooperaciji sa Rankom Krivokapićem i njegovim doušnicima. Znači, ja sam samo kao jedan običan građanin, jedan običan jedinka, pošao da negodujem to na miting, pri čemu sam dobio čak i kamen. Znači, možda se može vidjeti od žiljak, još ne može se vidjeti sigurno, jer je to bio kamen od policajca koji sam dobio prilikom mitinga, gdje sam prvi put imao da poginem, što može da potvrdi doktor Filipović, koji kaže da mi je kamen, jer sa oštricom okrenuo, ušao volko, slomio mi čelnu kost, probio sinuse i došao blizu mozga. Znači, pukim slučajem, ne pukim slučajem, nego Božjom voljom, ja sam ostao živ i tada i u Betonjerci. I Bogu sam se molio da ostane živ, da bi mogao ovdje ispričam javnosti. I još sam Boga molio da mi sačuva zdravlje i vitalne organe i Bog je uslušio moje molitve i sad ne smijem da stanem, nego moram da kažem da zna čitava javnost da je Crna Gora i dalje u mračno doba, u dobu inkvizicije, u gore doba nego kada je bio komunizam čisti. Zbog čega se sve ovo mene desilo? Ovo se mene desilo zbog toga što sam pošao na miting da izrazim samo negodovanje, prvenstveno svojim prisustvom. Gdje je policija, bojeći se toga da će da se nakon 2 dana skupi kritična masa. Oni su iscenirali incident gdje su oni doveli ljude iz zatvora da počnu da gađaju kršima policiju. I na taj način su oni sami izazvali incident i napravili situaciju da mogu da rade od srpskog naroda koji je čisto i pošteno, srpskog naroda u Crnoj Gori, koji je došao čisto i pošteno da negoduje sramnu odluku i jednostavno da ne budemo dio prljave istorije koja se sad piše. Znači, srećan sam zbog toga i Bogu zahvalan što ja nisam dio njih i što sam uspio i što je Bog kroz mene, znači, iako sam dobio ovakvo mučenje batine, ja sam opet zahvalan, Bog će vjerovatno da sačuva moje organe i povratit ću se, a oni će da odgovaraju pred Bogom zbog svega ovoga što su učinjeli, a ja, kao što kažem, kao i moja braća Srbi, nećemo biti dio njih. I to želim da bude upoznata čitava javnost s tim. Znajući što me čeka i kakva je vlast, zato što sam zaboravio već u start da rečem da sam nekad do referenduma bio bivši pripadnik MUP-a, ali stvarno nisam znao da ovako nešto može da me čeka. Ja sam se zatvorio u moj stan koji je, mogu reći, dosta osiguran sa svake strane, sa šipkama, blind vratima, tako da nisu mogli neopaženo da uđu, a da stanari ne vide, jer su morali da razvaljuju vrata. Oni su dolazili sa fantomkama i pumparicama, sa metkom ucijem, da me ubiju. Pravili su situaciju čak, znači, pošto mi je čitav stan bio zvučen, da se ja spuštim u podrum, da probam kroz podrum da pobjegnem, gdje pouzdano znam i ja i svi komšije da me je čekao policajac sa kalašnjikovom da mu ubije. Znači, poenta je bilo da se ubijem. Ja sam znao njihovu prljavu igru i moja sestra mi je u tome pomogla i ona je objavila svim medijima, tako da sam bio